Hi guys, welcome back to my channel, Karbi Vlogs. That's the intro and wrong yo. Nang wrong dan yo, niliwa suntuk. Kaya nasa damo. Off-roading. Saan lah? Dambom lo nang litom pani si mesana dem nang paklang nami lake West Karbi Anglong Kanduli mate Meghalaya Karbi Anglong border dem isi view point lang mesen to pusi jurong la senang litom pana paklang damji la senang langan bom ode yo Jono ne tum dak spot long anang liat lo lake dak Tapat and Langkeroi dakang den isi viewpoint adim lo mate Meghalaya pen Karbi Anglong border ang den lo jo viewpoints tame lang me pian la sai nang le tum same nang humri tame non barlawang barbar apors tame yo langitha please lang me pian pen mo barla hot pote lake lang me pian po lir seng pura bolon alon do pianji la sinang le tum same nang lang humri tha pen wain non allocation bang lalo Tapat pen Langkeroi dakang den sila so viewpoint bang do ponan tum la root side pen thek pon long yi nang tum la tower shooting bang lo pote la so viewpoint bang thek pon long policy jo nang like tha nang le tum same West Karbi Anglong. You can come and chill the view here guys lang me pikan. जो हल हाय अब अलिंग बेर के हिदी लोग लो पेन पूरा प्लेन ला बेर बंगे सी लंग में पिगान दा अंग सोंग पेन समे चार लाभ लो यो जो लंग था जो नोनो बंग के बाप है दी अकीमी बंग बेlang होती अदू बंग बेlang लसी लीर ओएदर लंग लसी मोलीर सिंगापुर बंग सी पूरा लंग में पिकान पो लसोत बंग फुली एवरग्रीन पो लसी लसोत सी पुथत लस दा का वीडियो आन थुपो